اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tedduɗo towuɗo mawɗo seniɗo, hanaɗo yettede waɗuɗo ko yettire. eɗen jarnamo weltanomo e dow nemaji makko ɗin fuu. ɗen seeɗo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede. o ala kafi diɗɗo, o ala nando, o ala yerujo, o ala sendode teɗo. o wotiɗi e handugol e dewal ngal wano o wotiɗiri noon e tagugol ngol e jeyigol tagore nden fof e wano o wotiɗiri noon e inɗe makko ɗen e dennanangal sifaji ɗi o sifitori. ɗen seede wonde Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah, ko nulaɗo makko. ɗen toro Allah e juule makko, e juule ɓengure makko nden, e juule sahaba ɓen fof, e juule kala jokkuɗo lawol maɓɓe ngol ha ñalade dargal. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, hara eɗen jokkito darsu meɗen on ka tafsir. eɗen haaɗuno e aya 45 ɓaawo aya temedere on e cortewol Ali Imrana ngol. aya jeɗen hari hino soggana en e habar ghazwat Uhud on, ko ɗum woni hare imme ɗen kal islam. en feƴƴi ɓuy e muɗum gila e eɓɓidande nde ɓe eɓɓidinonen gila e fokkitande nden. ayaji ɗen ko ɗon fuɗɗi gila ko Allah wi ɗon wa id gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. wonde ayaji ɗen no ara sifo ko feƴƴi kon, wonde ɗe ara ɗe arda e felore, wonde ɗe ara kadi ɗe arda e muññintingol e hoyfingol, yani ittugol satten nden hoyfina dongal ngal. ko fewndo noon, ko fewndo ko ayaje ɗe woni yiltodirɗe ɗon hakkunde muññintingol e felugol ko ɗon e nden tumbere ɗo woni ko fewndi ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala o ɓaawo o holludeɓe ko honɗum woni sabu haa ɓe foolede ma haa wa'ude wasi ɓe foolama. julɗo kan ala foolede, julɗo perdata. heɓuɗawo ko keɓal, heɓiɗawo ko keɓal. ko ɗum nulaɗo sa sallam woni ko holli ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu lahu hayr. bi charte so tawi moƴƴere nden heeɓi ɗum weltoɗa yetta Allah, jarnamo. so woni kadi ko satten nden heɓuɗa, muññoɗa, yondinanoɗa Allah subhanahu wa ta'ala. fof muɗum ko moƴƴere wonande kañum julɗo on. Allah holli ko fi yo sendodir julɗo on haqiqatan e nafiqijo on. fi yo sendodir on jomirawo ɗoftare e on tawɗo ɗoftare makko nden ko fewndo ka weli ɗon tun. fi yo sendodir ko laaɓi kon e ko tuuni kon. fi yo sendodir ɓen tinniɓe wakkili fi dina Allah kan, wakkiliɓe jonnugol wonkiji muɗum e jawdi muɗum ndin, e ɓen tawɓe tinnare muɗum nden no raɓɓiɗi. fi yo sendodir ɓen tiiɗuɓe gomɗinal, e fi yo sendodir ɓen ɓe gomɗinal muɗum lo'i, kañum e ɓen tawɓe ala gomɗinal tode nafiqi ɓen. ɗiɗo noneji fof hade hiɗo e nder e mujtama o on. ɓeɗo fof ɗi noneji ɗo fof nulaɗo sallah sallam hino wonduno e muɗum. Allah subhanahu wa ta'ala o holli wondema ko kamɓe wonno e yelade mayde ne, yani hawrugol e hare ɗen. ɗum wonaɓe fof nu, kono wonde Allah no wi'a ko onon waɗi hunde kaari, hara ko goto waɗi ma ko seeɗaɓe waɗi, hara ɗum no mari fandundeji, ɗum ko ne'ir ɗum tagore nden mofte ɗen no jeeya e fandundeji muɗum e surrugol taho wolunoɓe ngolkol ngol, ɓen ma waɗoɓe ɗen kuuɗe ɓen. Allah imo yiɗi sutura, ko ɗum sino jeeya inde makko ɗen a sittir, yani suturayɗo. Allah no yiɗi sutura, o yiɗa wirtugol. ko ɗum alquran on no heewi ko janti konnguɗi wolaade kuuɗe waɗaade kono hara wolata hombo wooli ma ko hombo waɗi kuugal ngal. idan fi surrugol ɓen waɗuɓe ɗum
tawde nafa ɗuɗa e andugol hombo waɗi nafa on ko waɗa kon yalli no selli ka sella ko ɗon nafa on woni alquran adda ko waɗa kon ñawda ɗum ɗon no jeeya e fandundeji muɗum hulɓingol rentina ɓe waɗali ɓen taɓe waɗi sifa ɗen kuuɗe ɗon woɓɓe waɗi wiyama koyen fof waɗi andi hara watte hila so woni en nanguitirama awa ka konngol yani so woni en fewtinama ka konngol hunde nde tawatana en fof waɗi hara watte hila en andi nde ɗo ko hunde nde waɗatake hara sifa ɗi fandundeji fof hino nder ton seeɗaɓe e sahaba ɓen tawnoɓe arsi kaka tawede gazwat badre hari ɓernde maɓɓe no wulli fi ɗum ɓayri fi Uhud o memminike hari laatino hiɓe kamba si woni hare tawilan hare aranne ɗen wondude nulaɗo sa sallam allah hoddiranallan ɓerɗe maɓɓe no wulli fi ɗum ha ɓe kambi ɓe wi si woni ɗum ɗo tawiɓe allah yi'ay ko ɓe waɗata ko ɓe jeeyano e ɓen Anas ibnu Nadr radiallahu anhu arda on ko bappa Anas ibnu Malik gollanayno ɗo nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam eɓe buyno toon sahaba woɓɓe her no fanɗuno fewndo badre nulaɗo jaɓano ɓe tawe hay Uhud ɗon woɓɓe yiltano e woɓɓe saabu fanɗugol duuɓi muɗum nulaɗo tawnano ɓe hay Uhud ɗon nulaɗo yiltuno woɓɓe e hara ɗum fof no wullinoɓe ɓerɗe tawata heɓe yelino tawede allah noon andintini ɓe ɗum fof ko noon laatino hino yeeli hawrirede awa noon hawridama ɗo joni o yii kon no feƴƴirta e felugol ɓen accutuɓe hare ɗen yiltiti dogi ɗaɓɓi ka yara fi tawde nan ni wonde nulaɗo sallllahu alih w sallam o rama hollugol ɓe wondema wona nulaɗo hanɗa yani na fodde nulaɗo hino woda dowaɗa wonde julɗo ko hanuɗo wonde julɗo allah nulaɗo on wuri o nulaɗo on o feƴƴini o allah holli wondema dogugol yilto e hare ma ɗum ɗaɓɓa ka yara ma salwotode yahde ma ɗum none wono gerduɗa wona ɗum wonata saabu ha maya yani wona ɗum warete ittite wonki angal yahugol ma dandatama mayde nen soni allah hewtika o windanma nde ɗon yahugol ma kadi adintinta ittugol ma wonki so tawi woni hewtali allah wi wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wonki wolatake nde ki mayata si wona e dunga e allah e yamirore makko ɗum kadi ko winda ɗum windande happande sae muɗum no winda no happa mo ɓe noon yo wakkilo gollana ko woni e ɗaɓɓude kon si woni ko aduna on yiɗuɗa ko ɗum yanganiɗa ko ɗum faalaɗa wakkilo a heɓa e muɗum yiru ko allah windanma kon man kana yuridu l ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid na yeru ko ɗaɓɓuɗa kon heɓata na ka ɗaɓɓuɗo o heɓata yeru ko allah yiɗanma kon yeru ko hoddiranma kon heɓa yeru ɗum allah holli wonde so tawi wiile kadi ko lahara on neɗɗo o ɗaɓɓi inchallah haray himo mari hen geɓal molanagal allah o wi ko jarnowo ko o yoɓowo ɓen jarnoɓe mo yani ɓen darotoɓe darano ɗoftare makko ne kanko subhanahu wa taala ko fewndo ɗo wonno ka dari ɗen allah subahana taala o hikki ɗon wiwgol waka ayin hino ɗuuɗi o kalima ɗo ko ɗuɗɗinirɗo wonde himo fire wa kam on noon kañum tigi no ɗuɗɗinire na wowlugol limore muɗum nde woni ko fanda wona landal hiɗa wiya goɗɗo ko jelumi waɗanma laabi jelumi ɗo waɗandema laabi jelumi ɗo haɗudema harana yo wolane ko laabi jelu ɗaɓɓirɗama ko wigol mo tun no ɗuuɗi komi waɗanma ma no ɗuuɗi komi haɗuma ɗum ɗo hara ko ɗum ko fandira wigol mo ɗon ko jelu ɗo kadi ko wana noon waka ayin ino ɗuuɗi ko jelu ko jelo ɗum ɗo fof ko goton fof eno selli jumhurul qurra ko nen ko jangiri kalima o waka ayin ibnu kathir jangimo wakain ɗum ɗo noon ko lugaji ɗiɗi jeeɗe lugaji arabu sertaka mana abou jafar no wonde makko e on jangin ɗon kono kanko o hoyfire hamsa on waka ayin no ɗuuɗi min nabiyin e annabajo qatala maahu haɓi wondude e makko ribbiyuna jamaji kathirun ɗuuɗuɗi no ɗuuɗi ko darodi wondude e annabajo jeyaɗo e annabaɓe allah haɓi wondude e makko yimɓe ɗuuɗuɓe jamaji ɗuuɗuɗi
karam ko be go ka qira'at ko ni jangiri kalima do qatala habu dugol wo be jangi mo qutila wara wa ka ayyin nuludi min nabiyyin immurde annabajo qutila ma'ahu wara wondude e makko do maana didi no do qutila ma'ahu yani annabajo e wondube makko ben wara yani kanko tigi o wara kadi wondube makko ribbiyuna jamaji kathirun dududi do ko maana go maana di mo e riwayat qutil ko annabajo tum woni ko wara qutila kadi annabajo o wara ma'ahu tayhino wondi e makko ribbiyuna jamaji kathirun dududi no ay wonde kadi hala ko jama on tumoni ko wara annabajon tawaka qutila warama ma'ahu tayhino wondi e makko ribbiyuna jamaji kathirun dududi dido manaji fu kam ko benno janti di fu kadi di selli amma riwaya qatala on windi do e mulande ne jogi den do ko maana goto qatala habi ma'ahu wondude e makko ribbiyuna jamaji kathirun dududi kalimat ribbiyun kan ko ben no fottani on de makko jamaji al jamaa al kathira wobbe happube ben no wi ko gila guluje sappo hana bi dow ko do wete ribbi jango mudum on ribbiyun jonnon ko sifa din jamaji alla tentiniri dudugol dingol wigol kathir dududi jamaji dududi fama wahanu bin jamaji don belo ahli lo ere wonki lima asabahum sabu konko hebi be fi sabilillahi e sabu lawol Allah ngol be hebali lo ere wonki tanyini to en jantino ke e darsu meden go farq hakkunde wahan e da'af wiide didi non ko lo ere woni ko di firata kono wahno on no hertora lo ere wonki ngamelo e teddugol wonki kinga immanagol e go kanyum golle dum da'afon ko lo ere bannu dum ko wahano wonata sabu da'afon ko si wonki kin lo ani golle den bannu dum tedda ronka ibana golde ko dum Allah subhanahu wa ta'ala oni riwude do e di jamaji do o fama wahanu belo ali lo ere wonki lima asabahum sabu konko hebi be fi sabilillahi e fi lawol Allah gol wama da'ufu be jasali kadi jasere bandu ko hadata be dartano dina Allah kan darto aybe Allah ben wamastakanu be jebbilanaki ganyon be acciti haraben be jonni hore mabbe ganyon aw harabe den jude mamaden tori ya yurmin ya munyo be wadali dum bal wonkiji mabbe din wonu himmirde haraden balli din woni softudi fi haraden be jettali hore mabbe be jonni ganyon be netanimo si woni be siforali di sifaji do hare ko woni ko be sifori ko dartagol datto munyo yondino darano dina Allah kan daro fi kongol Allah ngol yon tongol dum do fow no moftadum munyal be sifor munyal sabu wadugol den kuude don fow munyal ngal wadata dum wonata sabu mudum ko dum Allah hombiri aya on sifor golbe dum e hollugol wonde mahi mo yidi be o wi wallahu allahum yuhibbu sabirina himo yidi munyibe ben Allah hino yidi munyiben o sifa do sifor do mo Allah yidemo kala fala do hebude diggol Allah yo sifor wongol munyido munyal non ko noneji tati none ara non ko munyagol e hore kodduriiji Allah din ko Allah hoddirta kon e hore ma sattendeji nawnaaje perduru jawdi maayirede bittendeji aduna kala kodduriye ko Allah hoddire hore ma no waddima munyagol andita Allah hoddirani no ma dum do wawatano yo dum do tultu rewgol e maada woni ko kebal lawima awawatano hebude dum on la do wiiri non wi'ani ibn Abbas andu ko Allah windanama kon si aduna fo mo wondiri fi jonnugol mabbe wawatama jonnude dum andu kadi ko Allah windamma kon si aduna fo mo wondiri fi tultingol yo dum hewta be wawata tultinande ma dum
ila neɗɗo on ona muññiɗo e kodduruyeji Allah ɗin ona yondinaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala none aran on ni none ɗin moom ko muññagol e hoore ɗoftareji ɗin dewe ɗen farillaji ɗin ɗi fof majji kañum e sunnaji ɗin e mustahabbaji ɗin kala ko woni dewal kala ko woni sharia ko nulaɗo sa sallam char iniri no Allah rewirte hara hiɗa muññi yondini ñiiɓugol e ɗum ka julde ka korka ka zakka ka hajju ka dendanangal e sharia Allah on ka jikkuji moƴƴi ka woɗɗitagol jikkuji bonɗi ɗin hara hiɗa muññi ñiiɓe e muɗum none tataɓo on ko muññagol woɗɗito haɗaɗi Allah ɗin geddi ɗin ko Allah haɗi kon woni koko harmini woni koko haɗiri harmingol woni koko haɗiri yani añugol e ɗaɓɓirgol mo ya laaɓo e ɗum kala kono tawata kon sare islam on no haɗi woɗɗitoɗa ɗum woɗɗitagol neɗɗo e ɗum kadi ko muñal waɗata ha neɗɗo mo woɗɗito ɗum ɗiɗo tati a huuɓay ɗiɗo tati si sifora wiyeede muññiɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala si woni ɗon a sifori ɗum ka Allah haray o wi ko teddungal e ma himo yiɗi dow muññiɓɓen si Allah no yiɗi neɗɗo haray haaju makko moƴƴi Allah no janti fiɓe o yiɗi ɓen e hadis qudsi o wi jeeyaɗo makko on serata no ɓattoramo nawafiluji ɗin ha o yiɗamo o wi si woni o yiɗimo o wonanaymo noppi makko ɗi o nanirta ɗin gite makko ɗe o yi'irta ɗen jungo makko ngo o fontirta ngon Allah wi si woni o torike mo wallahi o jonnaymo si woni o noddimo wallahi o nototomo ɓe Allah yiɗi ɓen ko ni woni hakkude maɓɓe Allah aya on no tabbintinani Allah sifa yiɗugol yani Allah no sifitori yiɗugol Allah ko yiɗowo ɗum no jeeya sifaji makko haɗa noon ɗo ko wattugol ila defte ɗuɗuɗe defte tafsir on hawre hara walli fiiɗo on no riiwi o sifa ɗo woɓɓe maɓɓe inna tabbintinangol yani giggol tabbintinanagol ngol Allah ma ɓe wiya giggol ngol e haqqe Allah ma giggol ngol wonande Allah ko fandagol yurmede o tigi fandagol yoɓugol mo fandagol moƴƴagol e makko donc riwande noon konngol ngol sa daaringol a yiyata toon ko kanis tawina a annduɗo masailuji sifat ɗin yani khilafon ka anno ka aqida kono hare ko wattugo lila Allah ko ya tabintinanmo sifaji ɗo tabintinayi ɗin hoore makko siko fandagol moƴƴagol yo tigi Allah wiyayno ɗum Allah ko fandotoɗo moƴƴagol e muññiɓɓen ko ɗum o wiyayno kono o wi mo yiɗi ɓe an kadi wi mo yiɗi ɓe amma noon ko honno yiɗirta ɓe haqiqa muɗum ɗum non a wawa andude ko Allah andi honno sifaji makko ɗin e yani haqiqa majji an ko ɗaɓɓiraɗa ko ha gomɗin ɗi ñinnanamo ɗi woɗɗinamo e nandugol e tagore makko nden e ɗin sifaji hara kadi a ɓolɗinali ɗi kono ɗo woni ko ɗaɓɓiraɗa ka aya on wiɗo e qiraa qutila on qutila maahu ribbiyuna kathir Allah siforike ɓe ɗo angal lo'ere wonkiwo ɓanduwo e angal jebbilagol wo nde wonde goɗɗo wiyay ɗo honno ɓe siforte ɗum tode ɓe warama Allah hollito ɓe warama qutila maahu ribbiyuna kathir honno wirta ɗon fama wahanu haray ɗon jilɓaye ala nder ton wiya sifaɓe ɓen ko heddi ɓen Allah wiyali qutila maahu jamiu ribbiyin aw arribbiyuna kulluhum o wi kathir ɗum no holli ondema no heddi ɓe waraka ɓen ɓe waraka ɗon ko ɓen woni ko sifora ɗo e ngal muñal e nde yondinare ɗo e angal lo'ere e angal jasere e angal jebbilanagol gañon jonna hoore muɗum wama kana qawlahum laataki konngol maɓɓe illa an qalu si wonande ɓe wi'i rabbana joomi amen igfir lana yafano men dunubana bakkatuji amen ɗin ɓeɗo ɓawonde Allah siforde ɓe muñal e yondinare e teddugol wonki e tinnagol fi dina makko kan himo siforde ɓe honno woni ko anini ɓe na ko barminede na warede na ɗimmoɓe muɗum ko wara na perdugol polgal ma perdugol ronkugol heɓugol jawdi ganima ko heɓoto e haare ɗen kon na ɗum woni ko anniɓe ko sifa ɗin piiji ko laawiɓe ko aniniɓe ko tokkodiral ngal hakkude maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala sabu ala ko woɗɗinta neɗɗo e Allah ha hewti bakkatu ɗum ko woɗɗina ɗum neɗɗo e Allah subhanahu wa ta'ala
kono hay neɗɗo no mo hani insinagol toujours tuuba rutto e Allah bakkatuji makko ɗi monte fiita ɓoggol ngol taƴu hakkude makko e Allah ɓeeɗo ko ɗoni ko anini ɗum fiita hakkude maɓɓe Allah on bonu amma ko yewdire fiyakuji aduna no Allah ñaawiri wo hiɓe jaɓi welti koko ɓuri e moƴƴude kon ɓe yiɗi foolugol wontirgol dow toujours ka fotta o ko ɗum ɓe yiɗi kono si woni wona ɗum Allah hoddiri dow kadi hara hiɓe jebbilani Allah yondinanimo kamɓe konngol maɓɓe ngol ko ngol wonangol e wiyeede ɗo ɗum ɗo noon no mofti heddiɓe wara ka ɓen e ɓe jantaɓe ɗo no mofti hay ɓen waraɓe ɗon ko attiɓe wareede o wi wama kana qawlahum laataki konngol maɓɓe illa an qalu si wona nde ɓe wiƴi rabbana joomi amen irfir lana yafano men dunubana bakkatuji amen wa israfana yafano men kadi fantinande amen fi amrina e fiyake amen feƴƴintingol men keerol yawtugol ka wi'a ɗon woni ko e yamira ɗin oti yawtironki waɗude ma ɗum acci ko hanno wadde kon waɗi goɗɗungo woni ko e haɗa ɗin o tigi yawti o jumpiɗi e ɗo no ɓadodiri ha zunubu on e israf on fil amre no ɓadodiri moƴƴa karam koɓe go wi'i ko tentingol woɓɓe wi zunubu on no mofti ko moftu ɗum bakkatuji ɗin fof ka wiya ɗon wa israfana fi amrina ɗum ɗon hertori bakkatuji mawɗi ɗin kabairu dunub ala kullin fof muɗum ko bakkatuji ɗi ɓe faggiti woni ko ɓe faggitori waɗugol ko ɓe hanano waɗude woni ko ko ɓe faggitori accugol ko ɓe hanano waɗude aya on no moftidi fof wa thabbit aqdamana ñinnu teppe amen ɗen ñinnugol teppe ɗen ɗo no wona bil hissi no wona bil mana ko ɓuri feeñude kon e nder aya on ko e hiss on sabu aya on hombirama won surna ala alqawmi alkafirin ɗum no holli ko wonaɓe e gerdede siyaka on ka fuɗɗode dowga ko fi hare wona e lihaq timmode aya on hitam makko on no holli ko wonaɓe e gerdede ko ɗum siko ɓuri feeñude kon e aya on tathbit on ɗo tathbitul aqdam ko ɓe tori kon ñinnede teppe muɗum ko hiss on yani Allah ñinnu teppe amen ɗe ñinnu men e saha hare on hara men dogata gaña on min yiltitantakomo ko satti wo ko satti min dogata men yaha min ɗaɓɓaka men fattoyo ɗum ko bil his no wona kadi bil ma'na on hara no nder ton ñinnu teppe amen ɗen e dina maɗa kan min ñiiɓa e dendanangal ko yamirɗama yo min waɗu min woɗɗito kadi min ñiiɓa woɗɗitago kadi e dendanangal ko haɗuɗa men yo min accu ayon no moftiɗi ɗiɗi noon ko ɓuri feeñude kon noon ko his on wono jantorɗen noon wansurna wallu men ala alqawmi alkafirina e hoore yimɓe heferaɓɓen e hoore yimɓe yedduɓe ɓen e aya on no tindina wondema neɗɗo ko satti wo ko satti ko tiiɗi wo ko ŋaɗi wo ruttoye Allah subhanahu wa taala toroɗamo ko newi wo kadi ruttoye Allah toroɗamo ko Allah woni wallowo ko Allah on newinowo si Allah subhanahu wa taala o newinanalima a wawata wadde hay hunde moƴƴere a wawata accude hay hunde bone ko ɗum si Allah addani ka fatiha cortewol ngol jangeten darnde be e nder wawtuji meɗen ɗin jowi o wi en wi'u iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko an Allah men rewata ko an Allah men wallinorta min wallinortata e dewal ngal ko haka walluɗa men wo min ñiiɓe maggal ko an kadi min wallinorta e dendanangal fiyakuji amin aduna yankeyɗi ko ɗum ɓeeɗo duwa maɓɓe on ɓe du'i keɗowi Allah yafanoɓe bakkatuji maɓɓe e fantinande maɓɓe yewtugol ɓe kerol e fiyake maɓɓe ɓe tori Allah yo ñinnu teppe maɓɓe ɗen e dina makko kan e daranagol ka e daranagol heferaɓɓen ɓe tori kadi Allah yo Allah subahana taala wonan ɓe ballo yo o sembinɓe yo o waɗuɓe wontirede sengo dow yo waɗuɓe foolayɓe joddi maɓɓe ndi woni honnon fa atahumullahu allahu on jonni ɓe thawaba duniya joddi aduna ndi taho ko heɓoto kon ko aduna ɗo e joddi Allah okki ɓe ɗum taho foolugol gaño on rontamo e leydi makko ndin rontamo e jawdi makko ndin rontamo e galleji makko ɗin rontamo e ɓiɓɓe rontamo e sonnaɓe rontamo e dendanagal ko jogino wono Allah wi'i noon wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wono o fodiri noon
ɗum ɗo taw go'o o foolina ɓe o rontina ɓe dendanangal ko ɓe jogino wonta joni ko kamɓe jeyi kañum e waɗugol ɓe kamɓe woni fewjoɓe ɓen ko heddi e heferaɓe fof ko ley dawla islam on hara woni kamɓe woni dow kono allah wiiri noon wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ɗum ɗo no jeeya e joddi aduna ndin taw ko allah jonni ɓe kon o yo jonni ɓe kanko allah thawaba duniya joddi aduna ndin wa husna thawabi l akhira e ko moƴƴi e joddi lahara nin kadi ko moƴƴi e joddi lahara nin kadi o jonni ɓe ibne atiya rahimahullah o wi'i ɗo ko aljanna on faanda ko ala e yeddodiral yani karan ko ɓenno fottani on ndema husna thawabi l akhira ko aljanna oni ko faanda o kiɓe polgal ngal e rontugol jawle ayɓe ɓen hefiraɓe ɓen ko aduna ɗo eyo taw ko kamɓe woni ko fewjata e hoore leydi allah ndin o kiɓe noon taw ko aduna ɗo o kiɓe noon kadi e joddi moƴƴiri nin ka lahara ko joddi façon ɗiɗi won ton ko imma aljanna ma ɗo yiite ken fariqum fil jannati wa fariqum fi sair ko moƴƴi kon noon e ɗiɗo ɗiɗi ko aljanna o ko ɗum waɗi ibne atiya o wolingol konngol ɗon o wi ko ala e yeddodiral ko fanda ɗo husna thawabi l akhira ko naadede aljanna o wi ko allah siforimo ɗo wa husna yani moƴƴere ko sabu tiiɗingol rerɗingol e fi makko sabu tiiɗingol rerɗingol huɓɓingol ɓerɗe ɗen fiyode tiiɗu rerɗugol e kañum aljanna o ɗe wakkilano waɗugol ko wonata sabu ha allah okkade ɗum non kon nde tawno o alhaali ɓeɗo ko moƴƴere ni ko moƴƴuki ni allah hombiri aya on hollugol himo yiɗi ɓen siforɓe noon o wi wallahu allahu on yuhibbu himo yiɗi almuhsinina moƴƴinoɓen ka konguɗi muɗum moƴƴinoɓen ka kuuɗe muɗum moƴƴinoɓen ka findeji muɗum moƴƴinoɓen ka jikkuli muɗum moƴƴinoɓen tokkodiral ngal hakkude muɗum e allah moƴƴinoɓen huwodiral muɗum ngal e tagore allah nden ɗum ɗo fof woni al ihsan moƴƴingol ngol na yo taw finde maɗa nden no moƴƴi jikku maɗa o mo huwodiɗa wo o jiɓoto sippa julɗo na yo taw ɗa wakkili ka dewal a juula e ɓuy a hoora e ɓuy tawa a sirkana e allah subhanahu wa taala na yo taw jikkon hino moƴƴi yiɗoma wosago mum na yo seedu kono fi dewal a tiiɗa e muɗum finde ma sella koyo taw ɗa waɗi tawasum e alhaali maɗa on e moƴƴuki maɗa ken harano mofti dendanalngal alhaali maɗa on finde maɗa nden harano moƴƴi no selli a fiɓata si wona ko tabitiri dalilji ɗin kon ko nuraɗo sa sallam fiɓuno kon o noddi e muɗum kon tawhid on tawa ko ɗum ɗo woni ko fiɓuɗa dewal ngal kadi haray ɗa wakkili dewal ngal ɗa tinni ɗa soobini na raɓɓinɗinare e ngamelo woni jikku maɗa on e muɗum ɗa wakkili rewgol allah subahana taala fodde feere maɗa nden jikku maɗa on kadi tawa ɗa wakkili moƴƴingol mo hiɗa reeni wonki maɗa ken hiɗa heewi ɗengal maɗa ngal hiɗa howi hoorema e jikkuji nula sa sallam noddi e muɗum ɗin ɗi ɓe sifitorno ɗin ɗiɗɗi ɓe wii ko timmingol ɗi woni ko ɓe nulira wono ɓe makke noon innama bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq si woni a sifori ni hare a woni neɗɗo moƴƴo so a woni neɗɗo moƴƴo hare allah subahanahu wa taala on hino yiɗuma ɗen tora allah yo hokku e ndiggol makko ngol ya ayuha alladina amanu hey ko ono yo gomɗinɓe in tutiu alladina kafaru si woni tun on ɗoftike ɓe heferaɓe ɓe yedduɓe allah yaruddukum ɓe ruttay on ala aqabikum e hoore batteji moɗon yani ɓe ruttay on e keferankaku moɗon nguyuɗon e muɗum arɗon e l'islam so on waɗi ɗum fatan qalibu ruttoɗon hasirina ko on perduɓe wonton ko yimɓe perduɓe o aya ɗo allah wajoto en woni o tuggi yewtere nden e sahabaɓe nuraɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam e tentini ɓen tawnoɓe fewno nden ñande gomɗinal ngal tiiɗali moƴƴa nafiqiɓɓen no yawi ko murtiniɓe selliniɓe e lawol ngol allah wiɓe so on ɗoftiki heferaɓɓen nafiqijo ko kefero kono ko nifaq itiqadi on nifaq mo ɓe wonduno nden ñande ɗum noon ko kufrno allah wi so on ɗoftike ɓe heferaɓe ɓe yiltitay on ka iwɗon ton ka kufru billah ɓe yiltay on e hoore batteji moɗon si won ɗum noon woni alhaali moɗon haray on wonti hande kadi ko on perduɓe sabu on woni natuɓe diine ha gayni yi gonga kan
yiltiti jukki keferan kako yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala yedda nulaɗo Allah on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo noon wona fi maɓɓe tun nden ñande ɗum ɗo ko wonande kala julɗo soni a ɗoftike kefere ko yamirte kon o kefere woni ko wiwɗo ko yahudi woni ko wiwɗo ko nasraniɓe fof ko ɓe heferaɓe woni ko o saliɗo dina ko o mulhid mo jaɓa dina hay e hunde fop o kuffarɗo fof ko ɓe none goto ɓeɗo fof mo ɗoftiɗa wo e hino ka o rewna e ma ɗon alquran no laaɓa nen pos Allah wi o ruttete o yiltitete e batteji ma ka iwɗa ton e jikkuji ma bonɗi e piɓuli ma bonɗi e golleji ma bonɗi ƴeya ha o watte kefero si wo woni alhaali ma Allah wi fatanqalibu on sayno rutto ɗon khasirina hara ko on perduɓe ko on ayruɓe bal accutode bal o kalima ɗo ko harfu idrab yani ko harf accitirɗo hunde yaha e yani huccitirɗo iwirɗo e hunde yaha e hunde goo wonde himo ara hara idrab on none on ko bonnugol konko wonano e yewtede riwugol ɗum oɗo wiyete idrab ibtali wonde no ara hara ko eggugol ɗurno nden yewtere ɗo yaha e yewtere goo ɗum no wiye idrab intiqali bal accutode Allahu mawlakum ko Allah woni giɗo moɗon idan ɓe heferaɓe wona ɓe yiɓɓe mum giɗo ma o ruttatama e alhaali ma bonɗo o watte perduɗo ko ɗaɓɓanayɗoma no ɓurtata laaɓirde no ɓurtata moƴƴirde no ɓurtata ɓantorde no ɓurtata ɓeydorde ɓeɗo noon wona noon ɓe sifori ko homɓo sifori noon ko Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko kanko woni giɗo meɗen on fa ni'mal mawla Allah wi huwa mawlakum kanko woni giɗo mon on fa ni'mal mawla o moƴƴi giɗo wa ni'mal nasiru o moƴƴi ballo sida faala giɗade ani giɗo mo janfatako ma mo accidatama e hoore ma mo perdintama wonanomo ka giɗo wonanta ɗon giɗo muɗum ko Allah giɗotoɗa giɗagol Allah noon wona hay hunde si wona jaɓugol ko nodduma e muɗum kon ko waɗete kon waɗa ko accete kon acca ko ɗum Allah holli kanko woni giɗo men on idan o giɗo men ko kanko woni ko hanuɗen ɗoftade balillahu mawlakum accutode ko Allah woni giɗo mon on ko hanɗon ɗoftade wa huwa khairu nasirina ko kanko woni moƴƴo walloɓen wallowo mo tawata si o wallima a folatake in yansurkumullahu fala ghaliba lakum si Allah walli on haray ala folowo on Allah wi ali on folatake ko folowo ma o riwi ɗum ɗon yawti hay riwugol foledema si woni ala folowo ba honno folirteɗa ko ɗum Allah riwi folowo ma on o wi si woni o wallima haray an on ala folowo ɗum holli an on a folatake in yansurkumullahu fala ghaliba lakum Allah woni khairu nasirin moƴƴo walloɓe wallowo ma mo ɗaɓɓirama ballal nayo walle ɗo hande fiya wallu mo janngo huunde wala haajo ma wallowo ma tawata si o wallima wono wirɗen noon a folataki wallowo ma mo haɓata o wallete hande o walle janngo o walle faɗɗi janngo o walle ha poma o wiyatami ron kanima hanki mi wallunoma maroni mi wallunoma Allah tun sifori ɗum ɗo ɗi jikkuji ɗo e nder walloɓen fof amma hedditiɓɓen ko imma ko so wakkilike ko wakkili wo so wallima heɓoto folowoma ñande goo ɓay o wawata folde fof ma ñande goo o ronkante o wiyata hande muñño hande muññe ha yeeso o heɓante ɗum ma ɗum o wowlitay e hoore ma hara himo habbol ma goɗɗum amma Allah kan ɗiɗo fof himo laaɓi e majji mo hisi e majji ko ɗum si o sifi hoore makko wi kanko woni moƴƴo walloɓen seede kanko woni moƴƴo walloɓen o wallirte noone no an fayda hay a wattirta ele hay a famata a so'ata o wi sanulqi min bugoto fi qulubi alladina kafaru ka ɓerɗe ɓen yedduɓe ɓerɗe heferaɓen arruba kulol ngol ibn amir e woɓɓe go jangimo arruba bi dammi l ain ko gotum kafiro serta Allah wi min bugoto ka ɓerɗe heferaɓen kulol fi honnu bima ashraku
sabu konko ɓe shirkani billahi allah ma lam yunazzil bihi konko allah tippinanali ɗum sultanan dalil ɓe heferaɓe waɗanɓe allah kafi diɗɗo tawata ko ɓe fefindi tun ɓe faggitani hoore maɓɓe ma ko ɓe roni babira e maɓɓe e muɗum ɓe jokki karam koɓe maɓɓe e muɗum ko tawata allah addana ɗum dalil naka deftere makko naka sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam sharia on fof no laaɓi ɗum ɗon wa ma'wahum nnaru watti ɗum werde maɓɓe nden koka yiite ñande dangal soni ɓe maayi e on shirque billah ɗon wa bisa boni noon mathwa dhalimina werde toñuɓe ɓen ngen yiite ɗon ngen yiite nge ɓe wiya ko ɗoni werde maɓɓe nden ko ɗoni jaaƴorde maɓɓe nden nden werde ɗon woni werde bonde werde nde yalaka werde nde weereɗo ɗo wo weltoroyta yo allah woɗɗingen nde werde ɗon aya on holli wondema allah subahanahu wa taala on ka yani ka moƴƴagol e me en enen gomniɓe ɓen o fooliniray en e hoore ayɓe meɗen ɓen hara en memmina kuɗol en memmina bapal waɗa kulol e ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe hula ɓe ande hoore maɓɓe hara ko kamɓe ɓuri faalede ta hare waɗu nuraɗo sallah sallam ɓe make hadis selluɗo e wondema hiɓe okka piiji jowi annabajo heggoto hari okkaka ɗin no jeeya e ɗin jowi ɓe maki nusirtu bi ruɓi masirata shahar mi wallirama kulol ka yarete lewru hara hakkunde maɓɓe e gaño on no heddi ka yarete lewru allah waɗa kulol e ɓernde gaño on o anide e hoore makko ka woni toon taw o yelaki e nula sa sallam martawa ma déjà nulaɗo folimo aɗo hokkude ɗum ɗo noon koko allah okki ɗe mofte ɗo fodde julɓe ɓen no woni e sunna nulaɗo on sallallahu alih w sallam no ɗofti nulaɗo alayhi salatu salam e nder taciri maɓɓe on idan kon ɗo allah woni ko fodi si woni en ɗoftike mo kanko en giɗike mo kanko ko kanko woni moƴƴo wallo ɓen seyde e muɗum e hino noone no wallirten ndaare gazwatul ahzab hefera ɓen arno eɓɓindande ɓurde uhud ɓe ari julɓe ɓen nursa sallam e sahaba ɓen ɓe waɗi gawol ɓe howi saare nden tawi puccu wawata diwde si woni ngu yollike toon ngu wawata ƴawde oɗon ina tako ɓe yehi ɓe woni sera madina ɗon ɓe kampi ɗon kono e nder ɗum allah waɗi kulol e ɓerɗe maɓɓe ɗen hulɓiniri ɓe keneeli addi malaika wifi e hoore maɓɓe keneeli tiiɗuɗi haymeji maɓɓe fof ɓori guiteeli fof ɗaani si yite huɓɓaali ko honno ɓe defirta ala ko ɓe ñaama haymeji ɗin si woni ɗi ɓoriki ala ka ɓe wona keneeli ɓuuɓuɗi no wifude henndu tiiɗundu ɓuuɓundu kadi long ɓe mobbi pawle maɓɓe ɗen ɓe hoti hare o waɗaɗi hay Uhud ɗo kadi wayat ɓay Abou Soufiane kanko ardino jama heferaɓe radiallahu anhu warda ɓayri ɓe hucciti ɓe yahi ɓe yewno ha e laawol ɓe wondi ɓen winni ndaron en faayi ten en ari ha en fooli ɓe ɗen duwano lannude fi maɓɓe ɗo haren accale maɓɓe hay e gooto o wi Abou Soufiane yiltu men o yo yiltuɓe on sa e nder ko ɓe yewtata ɗon neɗɗo ari tawi ɓe ɗon jeeyaɗo e Khuzaa hay fe'ado ɓe adde l'islam hade ko nulaɗo sa sallam wonno ko ɓe weldi e muɗum julɓe ɓen on ari tawi ɓe ɗon o hulɓini ɓe o wiye tan waɗɗum o wi mi accu tawi mo wiri madina o wi mi accu mouhammad no huccitidi ɗon e jama mi yiyali sifa on jama ha hande o hulɓini ɓe few ɓe huli ɓe yilti ɓe woti tawi nulaɗo hay hunde fokkitide e jama hay hunde ko ni keferon mo weeli hulɓinde ha an wonu tun fi allah allah wona fi maɗa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum son walli allah allah walla yo mo ñinna teppe mon ɗen wallugol ma allah ko ñiiɓugol ma e diina allah kan ñiiɓira e makka janngugol ka ñiiɓira e makka faaminagol ka ñiiɓira e makka gollitirgol ka e noddugol e makka e muññagol yondino kala ko heɓuɗa e nder muɗum e sattende hande kat ɗo ayaji en no artude noon yiltita noon yani alhaali hare ɗen honno programme o yaari honno ɗum ɗo woniri
sabu hari woodi e maɓɓe kamɓe naafiki ɓen winoɓe allah fodano en walla en alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min almalaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min almalaikati musawwimin allah fodano en ballal honno ɗum woniri tawi watti wolondirande ɗum hakkundeji maɓɓe joni noon si ɗum wolama no e gomɗinɓe ɓen tawɓe ne ɓarkunati l'islam e jamma joɗɗen toon ɓe ne ɓarkunati l'islam gomɗinal ngal ha joni taw no ɗewli no pelli ko no yaawi ha kadi haalaji naɓi ɓe muhammadu o konen e wolande ko minen do min yiyal ɗum nani fodari to fos e ngala ayude wono ɓe wirno noon ma wa'adana allahu wa rasuluhu illa ghurura ko haalaji maɓɓe ɗin noon on say allah subahana taala on addi o aya ɗo hollugol ɓe naam allah fodunoɓe o hunni kadi ko kamɓe firti ko sartinira kon wallugol ɓe ngol allah subahana taala on kañum kadi yiili heferaɓe e hoore maɓɓe fi ne'ugol ɓe on say noon o wi wala kad wallahi ko gonga sadaqakumullahu allah gongi on wa'dahu fodore muɗum ɗen id tahussunahum tuma nde warayno ɗon ɓe bi idnihi e ɗuga e makko yani andite tuma nde warayno ɗon ɓe e ɗuga e makko hare ɗen ɓe fuɗɗike julɓe ɓen ƴetti polgal ngal ɓe heɓuno noga e tato kefero waraɗo hari polgal fokkiti ɓe yahucciti dogugol worɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe muran ɗum jiiɓodiri ɓe hucciti doggomo ɓe no liɓude ko jogii fof julɓe woni e ƴettugol dijjawdi ɗon o ganima no daganiɓe ɓe woni ɗum nono tawa e noon e hara ɗen koɓe ɓeye waɗu hara ɗen ha ɓe hocca kone yande kon allah wi id tahussunahum tuma nde wara e ɗon ɓe alhassu ko warugol e hoore ko tiiɗi kadi warugol e hoore ko tiiɗi o wi bi idnihi na sabu doole mon na sabu ñeñal mon na sabu kelɗugol jogaji moɗon ma cuccal mon reedu ko duga e allah allah newinani on allah jonni on kutu maɓɓe ka fuɗɗode muradu ɗum o gongi on fodore makko nde hatta ida fashiltum ha tuma nde lo'uno ɗon ha ɓayri noon on lo'i lo'ere heeɓi on allah no addude ɗo sifaji o bakiɗi e maɓɓe ɓe fof ko wonaɓe fof sifornoɗi ko woɓɓe maɓɓe sifori goɗɗi e majji wono yewtirɗen noon ka fuɗɗode darson ɗo allah addire ni wonde yewtereji no jeeya e fandudeji muɗum newugol ɓen ɓe siforali noon wota ɓe sifor noon de ko sifaji bonɗi ayi fi goto e ɗiɗo ma tato nayo siforino on fof on nodditirama nden hewre ɗon e fi kadi surrugol ɓen waɗuɓe ɗum fi tawi fi kaari kaari waɗi wiyawa fi on waɗi ɓa ko yimma wiye on waɗi ma wiye kaari kaari waɗi ma wiye woɓɓe mon waɗi ɗum ɗo fof wawi wasi barmine won si wiyama on waɗi woni ko fi fof haray yani konngol ngol hingol hoyfi seeɗa ka tappugol ka ɓernde allah wi hatta ida fashiltum ha tuma nde lo'uno ɗon lo'ere nden ko e ɓen accutunoɓe hara ɗen ɓayri ɓe nani sonkuno ɗon sonki wi o wari nulaɗo sallallahu alih w sallam woɓɓe wi ko cheytan sonkuno woli ɗum woɓɓe wi ko goɗɗo hefera ɓen tigi wolnolngol konngol o wi o wari nulaɗo tappunoɗo nulaɗo sa sallam barminiɓe ka yeeso ɓay o yiƴi an nannande o tañƴiniɓe feƴƴini o sonki to towngo o wi o wari nulaɗo sallallahu alih w sallam awa woɓɓe noon e julɓe ɓen ɓayri nani ɗum ɓernde nden maayi ɓe acciti hara ɗe wahan heeɓi daaf heeɓi ko woni ɓe jebbiyanaki gaño ɓe hucciti woɓɓe naato e madina woɓɓe ƴeƴƴewi ka fello mo ɓe maɓɓe ɗaɓɓi ka yaara ɓen sifornoɓe on sifa ɗon allah wi hatta ida fashiltum ha nde lowuno ɗon wa tanazatum fi l amri yeddodirɗon e fiyake on luutodirɗon e fi fiyake on ɗo o ngal luutodiral ɗo ko wonno ɓen ka hoore fello siforno o sifa ɗo capanɗe jowoɓe ɓe nulaɓe makunoɓen wone ka fello ɗo hiwa non men ɓabbe amen nde yani hiwiron men ɓaawo amen wota men arde ton nulaɗo maki simen fooli taw tawtumen e mum simen foolama leyga taw tippo wallon men onon wone ɗon ayna non ɓen ta goɗɗo ardan men ɓaawo ga ɓayri allah jonniɓe kutu heferaɓen ka fuɗɗode ɓe woni e foolugol ɓe woni e hoccugol jonnin ɓe yado to wirɓe ne hara ɗe lanni jawɗen nokkere cippoɗe abdoullah ibne djoubayr lamminanoɗo ɓen o winulaɗo makko no ko satti o tan tippo ɓe fooli o ɓe foolawo
ɓe wi ahara ilanni minen mi yeyi on luutondiral ɗon ko ɗum won alqur'ana sifi ɗo wa tanazatum fil amri luutondir ɗon e fiyake on en tippoto ka en wonay wa asaytum lundi ɗon yeddu ɗon min ba'di ma arakum ɓaawonde o hollude on kanko Allah subhanahu wa ta'ala ma tuhibbuna konko yiɗu ɗon ɗo kadi fayingu kamɓe wonno ɓen ka felde ko kamɓe tigi tigi woni aslu foolede ne nden ñande kamɓe woni aslu foolede ne Allah wi lundi ɗon yeddu ɗon nula ɗon ɓaawo o hollude on konko faala ɗon koko fandi ɗo ma tuhibbun konko yiɗu ɗon woɓɓe no firi ɗum ɗo yani polgal ngal foolugol ngol ɓayri ɓe yii wondema wayi wasi ɓe fooli ɓe wi hare ɗen lanni woɓɓe firi ɗum ɗo jawdi ndin ko ɗon noon ɓuri ko ɗon ɓuri feeñude ɓako way ɓe jawdi nokkede ɓe wi ganima on ɓe gayni ɗum sen tippaki toon hay hunde en heɓoyta on sayi ɓe tippi ɓayri ɓe yii ko ɓe yiɗi kon jawdi ndin Allah noon sendi ɓe ɗo o pecce ɗiɗi ɓe fof o wi minkum hino e moɗon man yuridu dunia on tawɗo ko aduna on faala nden ñande e maɓɓe ɗon no wooduno toon tawnoɓe ko fi aduna faala honno woni aduna on na bonki woni ko fana aduna on ko jawdi din yani tawde ɓernde nden fewti ɗum ɗon taw ɓen ko e gomɗinɓe ɓen jeeya amma taw ɓen ko e nafigi ɓe jeeya ɓen ko aduna haqiqa tan bonki e geddi e yo l'islam foole ko ɗum wonno kamɓe koɓe faala ɓe fof ɓe hawtodirɗo e konngol ngol mo ɓe ƴetta toon embere mana ko yadata e muɗum kon min kom hino e moɗon man yuridu dunia on tawɗo ko aduna on woni ko faala wa minkum hino e moɗon kadi man yuridu l akhira on tawɗo ko l'akhara woni ko faala wela e allah on joddi makko ni polgal l'islam ngal no e moɗon tawno neññande ko ɗum faala wono anas ibnu nadr radiallahu anhu anas o kambuno o wi si woni Allah tawnilan hare wondude nulaaɗo sa sallam Allah yiyay komi huwata nden ñande ɓayri ɓe ya tippike Khalid ibn Walid ari e won arde jama iwtiraniɓe ɓaawo oya sonki o ni nulaaɗo warama ɓerɗe buy maayi o yii buy deƴƴiti acciti haɓugol ngol o wi ko honno woni ko darni o woɓɓe wi nulaaɗo warama o wi ko honno no habbino ka nulaaɗo warama na yon jokkuɗo no kana ware ɗon ɗon kanko e woɓɓe buy heɓino woluɓe ɗin konngudi o jokki ɗon o wari ɗon ha o wara e nder mum no e maɓɓe Saad ibnu Muad Saad ibnu Muad so tawi mi yejjitali ko kanko kadi kono wonno alhaali makko e buy noon waranoɓe ɗo wano Hamza radiallahu anhu wano Mus'ab ibnu Umayr e buy e maɓɓe waranoɓe e nden eɗen hare ɗon radiallahu anhum ajmain ɓen ɗon e darinoɓe huuɓi nulaaɗo ɓen sallah sallam fiita goɗɗo hawro e nulaaɗo sabaɓe kadi arno huuɓi nulaaɗo woɓɓe maɓɓe barmina woɓɓe maɓɓe tufa ɗum fof heɓino ɗon fiita hay hunde hewtu nulaaɗo sallah sallam ɓen on noone ɗon fof woni wiya ɓen wa minkum man yuridu l akhira kono si jilli ko moƴƴi kon ko laaɓi kon ko tuuni kon ko moƴƴi kon ko boni kon si jilli ko hasi kon ko tuun ndin ɓurata feeñude tuun ndin ɓurata battinde tentini ka adande muradu non ɗo ya ƴettande elan wawa sendidirde ma wawa laɓɓinde tuun ndin ko kayri ɓuroto yiyade ko ɗum a gollay ɗo golle moƴƴe ella on go kunni harano toon mo ari go kun ella on ɗon yiyata a hara do ɗum ɗo waɗira ni o yiyatako ko labaɗa ko moƴƴiɗa fof sabu ko ella on no yaawi ka feeñi idan hay fi hino e maɓɓe nen ñande tawnoɓe ko lakara wonno ko yiɗi kono ko battane alhaali ɓeeɗa on woni ko heeɓi ɓe fof nen ñande foolede nen ko sabu ɓen ɗon Allah wi thumma sarafakum refti ɓayri on sifori ni on lo'i e hare ɗen on jaasi e muɗum on acciti woodi e moɗon wowɓe noon on yeddinulaɗo on sallah sallam on lundike on woni fewtuɓe aduna Allah wi thumma refti ɓaawo ɗum ɗon noon sarafakum o yiili on annum e maɓɓe hari on woni ɗon jokkiɓe ɗon yutiri ɓaawo Allah yiili on e maɓɓe fi on noon o wi liyabtaliyakum fi o dardo on fi o jardibo on fi o ndaaru honno fiyake moɗon wata si woni wuli Badr welno Uhud ɗo kadi fuɗɗode muran ɗum weli joni si woni noon waylitike wuli
fiyo dardo on fiyo labbi on o sennidira alhaali jimbe ben feña e modon tinni ben feña e modon lowbe ben feña e modon wakkili ben feña e modon e hulbe redu ben e hulbe mayde ben fiyo non fo laabu o wi non e hore dum fo wala qad afa ankum wallahi ko gonga o yaafike on Allah ko moƴƴo Allah fillanaki en ɗo ɓe tori yaafuya ɗaya joro feno ka tippoto ko anduɗo e barme mum e tawɗo musidɗo mum hiɓɓuɗo ɗum no wara e tawɗo no ani sabu tawi o doguno sabu ko dogi kon masimo tawano e tippiɓe ka fello sabu ko yeddi kon nulaɗo sa sallam e tawɗo no anni fi ko acciti kon hara ɗen ɓaynani nulaɗo warama o andi ɗum on fof ko ella e tawɗo no maapi yaltidi e nulaɗo Allah on o barminama ñire nulaɗo nde helama yesso maɓɓe ngon barminama heɗa wondi e nulaɗo ɗum ko probléme jano noon wonande neɗɗo maɗɗo hakkille hay armé ɗo konu ɗo si yaltidi ɗo e général jo maɓɓe ɗo ɓe yahi goɗɗum heeɓi on hareɓe fof ɓe andi honto ɓe tawata lan ɗon horejo maɓɓe hari honto won ɗum ha ɗum ɗo heeɓi on watanamo hiwde on watanamo aynude ɗo noon hakkude neɗɗo e neɗɗo amma no nulaɗo sa sallam mo wiya ɗen en gomɗinta ha o ɓurana en ka wonkiji meɗen ɗin e jawle meɗen ɗin e yumma meɗen e baba meɗen e dendanagal ko marɗen andi ɗum ɗon fof no anni fewno ko ɗayajo tippotomo be maɓɓe no mari andeji ka ɓernde muɗum kono e hoore ɗum Allah subahana taala o wi o yaafike ɓe ɗum fof ko foygintinan ɗum ɓe o holli kadi on ndema ko fi jarribagol ɓe fi darnagol ɓe heɓe andi juɗɗo si jarribama so yondinani ke Allah tun ko moƴƴere o mari nder ton o wi wala qad afa ankum wallahi ko gonga kanko Allah o yaafike on buyɗo firri ni ayam woɓɓe firi o wala qad afa ankum yaafagol ngol ɗo e ko ruttu yani ko darnugol hare ɗen lanna hare ɗen ani heferaɓe wawalɓe warde ɓe fof lanna ɓe ɗon yaafagol ngol yani no ɓattodiri ka mana kono ko wigol wondema o yaafanike on sabu o wurtali ɓe e moɗon ha yewti kerol ɓe wari on fof ɓe muli on fof muɗum ko noon e yaafagol aya on hay wi'uɗenmo ko on yaafagol ɗon woni ko fanda goɗɗon ari e soga wiiɗo Allah yaafike ɓe inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'ani innama stazallahum alcheytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum ɗum ɗon sikki ala so tawi ko on bakkade ko ɓe faggiti ɗon Allah yaafi ɓe en arwe ayon yeeso seeɗa inchallah Allah wi wallahu kanko Allah du fadlin ko joom ɓural mawgal ala almuminina e hoore gomɗinɓe ɓen Allah ko joom ɓural mawgol e hoore gomɗinɓe ɓen ko okkowoɓe teddule makko ko o yurminayɗo ɓe ko o ɓurnayɗo ɓe hay feeñi alhaaliji go wonde ɓe wonti ley kono fil haqiqa ɓe wonta ley barme humɓe barmi ŋasande ko ɓe ŋaasi julɗo hay cawu ŋasuma hatta shawkatu yushakur hay cawu ŋasuma ko bakkatuji ma fukkete ma windandeɗa baraji ɓeydaniɗa darajaji ko Allah subhanahu wa taala en tawa Allah fami en konne jangude ko oninen en gollirte ko wa ka ayyin hino ɗuuɗi min nabiyin e annabajo qatala maahu haɓi wondude e makko ribbiyuna jamaji kathirun ɗuuɗuɗi fama wahanu ɓe lo aali lima asabahum sabu konko heɓiɓe fi sabilillahi e fi lawol dina Allah kan wama dahufu ɓe jasali wama stakanu ɓe yankinanaki gaña on wallahu Allah on yuhibbu sabirina himo yiɗi muñiɓɓen wama kana qawlahum wonali konngol maɓɓe ngol laataki konngol maɓɓe ngol illa an qalu si wonande ɓe wi'i rabbana joomi amen igfir lana yafano men dunubana bakkatuji amen wa israfana e fantinande amen fi amrina e fiyaki amen wa thabbit aqdamana ñinnu teppe amen wansurna ala alqawmi alkafirin wallu men e hoore yimɓe heferaɓen fa atahum llahu allahu on jonniɓe o okkiɓe thawaba dunia joddi aduna nin wa husna thawabi alakhira e ko moƴƴi e joddi l'akhara nin wallahu yuhibbu almuhsinin allah hino yiɗi moƴƴinoɓen ya ayuha alladina amanu ey kono e gomɗinɓe in tutiu alladina kafaru si woni on ɗoftike ɓen yedduɓe yaruddukum ɓe yiltay on ala aqabikum e keferankaku moɗon fatanqalibu ruttoɗon khasirina ko on ayruɓe bal ko woni allahu mawlakum ko Allah woni giɗo moɗon on
وهو خير الناصرين كوكانكوني مؤتي واللؤبن سنلقي من بوغوتو في قلوب الذين كفروا كبرد بن هفرابه الرعب كلونغول بما أشركوا سبكونكو بشركني بالله الله ما لم ينزل به سلطانا كونكو أتبين نالي دليل ومأواهم النار ورد مأبن كالكو يتنين وبئس مثوى الظالمين بني نون ورد توني ببن يتدون ولقد صدقكم الله والله كونغا الله غونغي اون وعده فدور مكونن إذ تحسونه تمن ورين دون بإذنه ادون يمكو حتى إذا فشلتم ها تمن لو ندون وتنازعتم في الأمر يدون ديردون في فياكون وعصيتم لندون من بعد ما أراكم باوند أهلد ما تحبونكم كيدون منكم هنا يمودون من يريد الدنيا ويريد الأدنى ومنكم هنا يمودون من يريد الآخرة ويريد الآخرة ثم رفت صرفكم عنهم ويليون قيمة ليبتليكم فيه وجربون ولقد عفا عنكم والله كغونا ويافنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله كوجومرا وبرل اهوري غمني بمن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.